Torbung Banglagi akoibda laiba Kuki khulkhara gi miyoi sing huran ba ngakta ngairabara nupi angang yauna yamna ba miyoi singla lanjen khraba maitei gi yum singdagi pot-chei kya paktakna na hurankhre Manipuri apun bagi saktam thugairaka tongan balengak lon logani haiduna akan balan sathrakliba Kuki zogi leikidraba milten singbu tribal martyrs ni haiduna Torbung Banglagi haulai khopi Kuki khulda leirol satnaba thoranglakpadagi maikei somda akan balan sathakraba matung Torbung Bangladagi lanjen khraba maitei singi yum singda thamba chana thaknaba yauna polom kya paktakna na huranduna pukre Thodo sing ase yupung mapan makhairom tarakpata thokibani aduga masing yamlaba pikliba angang phawba yauna nupi amasung nupa kya Torbung Banglagi akoibada leiriba khulsingdagi pulo khomjilaktuna mafamsta leiba maitei gi yum singi thongnau sing thugaituna sanglaklaga imungda thamba potlam kya huranduna laukibani Lanjen khraba maitei singi yum singbu lut tawduna potlam sing huran bagi thabak asi ngasi yasanglap ku phawda leptana sathaki pausina haibada mitei gi yum singdagi imungi pot-chei sing amasung har phawbu yauna huralaga pukhiba Kuki zo phurupki nupi angang yauna miyoi sing adugi masing cham gi mathakta oigani hairi makhoi du Torbung Banglagi akoibada leiriwa sahenjam boljang haulai khopi kaprang Kuki khul yauna atopa khul singdagi lakhibani makhoi kharadi khuga turel maninglomdagi phawgalaktuna sangsilakpasu yauki hairi Kwaidagi nuaitabadi Torbung Banglagi mafam si ngak senabagi damakta numit kharani gi mamangdagi chamaga mugdra humdoi shuba CRPF battalion gi platoon ani gi personnel sing deploy tawduna thamnakhibani hairi adu miyoi chamarom henbana sangsilaktuna maitei gi yum sing thongnau sing thugairga imungda leiramba pot-chei punamak amata khaktana hondunu pukhiba duda CRPF ki personnel sing asina hakthengna urubasu aduga makhoi gi mamangta da satkhrabasu karigumba wafam amata haidana tuminna yengduna leikhi hairi Mitei gi yum singdagi makhal kya gi pot-chei sing thangdoktuna puthoraklaga puduna sakhiba sig mathakta mitei macha amagi lau khoina ba tractor amagi maroiba part sing phawba phuktuna pukhi hairi aduga hujikna Manipur police ki commando unit amada attach tawduna leirakhiba IRB gi battalion amagi personnel amagi su lau khawba amasung yeiban singbada sinanaba mamal yamlaba machine amagi su part sing phaktokla pukhi hairi Torbung Banglagi sarukta Imphal dagi Surachandpur phawgi marakta leiriba tidim lambigi mamang thangba area da sericulture gi farm amasung office complex tadi BSF ki personnel sing sahi kya gi mamang dagi ngasi phawba adumak deploy tawduna leiraklibani adubu Torbung Banglagi maning thangba saruk asidi numit kharani gi mamangda Surachandpur district police ki superintendent na thokiba order amagi matungina CRPF ki platoon ani da ngak senbagi thabak sinakhibana atopa forcing na sangchinduna thoganingda ba thodok sing thohandana ba honabagi pangal leite Deploy tawriba central force sing asida akaknana sinaba amasung order piba thabak adu khaktamak pangthoknarakpani hairi adu moinamang asi ayuktagina yasanglakpa phawda mi leinadraba mitei gi yum kayadagi sana thaknaba yauna mamal yamnaba potlam sing iphong na huranduna purga satkiba asida CRPF ki platoon ani gi personnel sing na yengdun leikiba gi thawdo asidi awuba sing na pen de haina pause asida phongdorokli atopa pawmana ngasidagi haugadoriba parliament ki no confidence motion khanrakpada Manipur gi issue yauragani Keranjit International gi issue amusu oiraba Manipur da thokliba wathok asigi matangda hojik chathariba parliament mifamda ngasidagi numit humni supna sathagadariba no confidence motion gi manungda no confidence motion gi manungda pukhalaga khanabagi sem saba loire haina Delhi da hojik kem tawduna leiriba Manipur Pradesh Congress Committee gi lusingba singi manungdi yauriba CLP gi deputy leader Kanguzam Ranjit na phongdorli Parliament ki no confidence motion da Manipur gi issue gi matangda maruina Rahul Gandhi Gaurav Gogoi yauna atai political party gi MP sing na su asawa thodang lauduna khana ninaragani Parliament ki opposition gi office tanga si Congress ki senior leader Sonia Gandhi Rahul Gandhi Malik Arjun Kharge KC Benugopal amasung Bhakt Zaran Das na singba miyoi sing yauna Manipur gi Congress party gi lusingba MPCC gi president Kaisam Meghachandra former CM CLP leader Okram Ibobi MPCC gi treasurer Thoksom Lokeshwar amadi aihak isamak yauna Manipur de state government ama leibagi tawpham thokpa law and order maintain tawdaba lenga ki asoiba mayam sing amadi central government aronba agenda ama leibagum chatharliba thong sing adugi matangda yamna marik chumna parliament ki no confidence motion da pukhatnabagi damakta khanani neduna sem sab loire no confidence motion dadi nahan makai wangangam daba Prime Minister Narendra Modi su wangang daba yararoi Prime Minister Narendra Modi na parliament mamangda phongdoki wafam adudi mapi thongdaba nupi ani gi viral oikiba video adugi matangda khak wangang kibani madusu supnagi Manipur gi matangda wangang kibanate state ani ahum gi matangda punsilaga wangang kibani Prime Minister na Manipur gi issue asida wangang nabagi damakta leibak sigi leiriba opposition party singna palibalengak sigi mathakta no confidence move thangat kibani Masidadi Prime Minister Narendra Modi soidana wangang lagani hainasu mahangna makhatana phongdoroki atop pawmana Supreme Court na Manipur da law hanjil halaknaba High Court ahungi nupi ngaktegi oiba hanagi Chief Justice amasung Justice ani gi committee semkhre Manipur gi DGP Rajiv Singha Supreme Court ta FIR tawkhre
मणिपुर की लान मनुंग थोखिबा थौदोकसिंगी केस खरा CBI ना थिजिनबदा महाराष्ट्र की हानगी DGP दत्तात्रेय परसाल की कारना येंगसिलगनी मे अहुमदगी ngasi फावो मणिपुर द थोरकलिबा कांगलुक मसेल की तमथिरबा लानगा मरी लेनना लेबाक असि ख्वाइदगी वांगलबा वाइल संग ओइरिबा सुप्रीम कोर्ट ता फाइल तौरखिबा तोंगान तोंगानबा वाकत सिंग मखा ताना लौखतुना खनरबा मतुंगदा मणिपुर द रूल ऑफ लॉ अमुक हंजिल हलंगनबगी दमकता लेबाक असि तोंगान तोंगानबा हाई कोर्ट अहुमगी नुपी ngakतगी हानगी चीफ जस्टिस अमना लुसिंगलगा जस्टिस अनि यावबा कमिटी अमा सेमखिबगा लोइना स्टेट असि द थोखिबा थौदोकसिंगी मतंगदा लौखतपा केससिंगी मनुंगदगी CBI द सिनदुना एजेंसी असि इन्वेस्टिगेशन चथरकपदना हानगी मुंबई पुलिस की कमिश्नर अमसुंग महाराष्ट्र की DGP ओइरंबा दत्तात्रेय परसाल की कारना शुपने यंगसलगनी हाइनसु अपेक्स कोर्ट असिना फोंगदोखरे ngasi सुप्रीम कोर्ट न पीखिबा डायरेक्शन की मतुंगिना मणिपुर की दमक्ति सेमलिबा कमिटी असि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की हानगी चीफ जस्टिस गीता मित्तल न लुसिंगलगनी अदुगा कमिटी असिदा बॉम्बे हाई कोर्ट की जज ओइरंबी जस्टिस सलिनी फंसालकर जोशी अमसुंग दिल्ली हाई कोर्ट की जज ओइरंबी जस्टिस आसाम मेनन यावगनी हाइरी एपेक्स कोर्ट ना हानगी चीफ जस्टिस अमा यावना नुपी जस्टिस अनि कमिटी असि ब्रॉड बेस्ड कमिटी अमा ओइगनी हाइनसु खंगनखिबगा लोइनाना कमिटी असिना मणिपुर मियामगी पुंसीगा मरी लेनबा थबक थौरम पुनमक्ति येंगसिनगनी हाइरी कमिटी न पांगथोकदबा थबकसिंगी मनुंगदा रिलीफ रिहेबिलिटेशन की थबकसिंगसु यावबगा लोइनाना मयुम मकै लेजद्रबा मियोइसिंगी मयुमसिंग अमुक हन्ना लेहनबा अमसुंग लाइनिंग मरी लेनबा फमसिंगसु अमुक हन्ना लेहनबगी थबकसिंग येंगसिनगनी हाइरी मणिपुर थोरकलिबा तमथिरबा कांगलु मसेल की लान की मनुंगदा थोखिबा थौदोकसिंगी मतंगदा स्टेट असि टोंगान टोंगान बा डिस्ट्रिक्ट सिंगी पुलिस स्टेशन सिंगने रजिस्टर तौदुना लौखतपा केस सिंगी मनुंगदगी नुपी सिंगी काइखुनु मांगहनबगा मरि लेनबा केस 13 दी यूनियन लेंगाकना CBI दा खुसिननबा लेबले हाइबा वाफम सुको न फोंगदोलदुना सेंटर न केस सिंग असि CBI दा खुसिनबा पामलबनिना सुप्रीम कोर्ट की माइकेदगी सुमसिगी अयाबा पीरे हाइकी अदुमोइनमा केस सिंग असिगी मतंगदा थिजिन हुमजिनबगी थबक सथगदोरिबा CBI की ऑफिशियल सिंगी मनुंगदा अतोप स्टेट सिंगदगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हाइबदी SP की रैंक ट लैबा ऑफिसर सिंग लौद्रबा फावबद यामद्रबद डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक ट लैबा ऑफिसर मंगा सोइदनि यावहनगदबनि हाइकी लोइनाना ऑफिसर सिंग असिना मखोइगी मथौसिंग अदु CBI की ओइना लैजबा याथोकलबा थबक थौरम सिंगी मनुंग चन्ना पांथोकनी हाइकी वाफम सिंग असि सुप्रीम कोर्ट न खंगन खिबता नतना CBI न सथगदौरिबा इन्वेस्टिगेशन सिंग अदु येंगसिनबा अतोप सिक्योरिटी की अहेनबा कुयोम अमसु लेहनगनी हाइरदुना लैगदौरिबा अहेनबा कुयोम अदुना CBI न सथबा इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सिंग सुप्रीम कोर्ट त पिखलकदबनी हाइकी लोइनाना महाराष्ट्र की हानगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अमसुंग मुंबई पुलिस कमिश्नर ओइरमखिबा दत्तात्रेय परसाल की कारना CBI की थबक थौरम सिंग शुपने येंगसिनगनी हाइकी मणिपुर लेप्तना थोरकलिबा तमथिरबा लालगी मनुंग चनबा थौदोक सिंग मरी लेनना वाकलक पिटिशन सिंग खनरबा मतुंगदा एपेक्स कोर्ट ना मखाताना पीखिबा डायरेक्शन अमदना स्टेट पुलिस की माइकेदगी CBI दा ट्रांसफर तौद्रिबा केस सिंगी इन्वेस्टिगेशन चथनबा मणिपुर लेंगा की माइकेदगी सु स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हाइबदी SIT निपुनिथोय सेमलगनी हाइबी वाफम सु फोंगदोलले हाइना पनकी अदुमोनमक मणिपुर लेंगा की माइकेदगी वाफम सि फोंगदोलबसु हाइबे SIT सिंग अदुदा अटोप स्टेट पुलिस सिंगदगी यामद्रबदे इंस्पेक्टर अममम याहुनगदबनी अदुगा SIT सिंग अदु मणिपुर की वांगमदा लैबा स्टेट सिंगदगी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हाइबदी DIG दगी तादबा ऑफिसर तरुकना सुपरवाइज तौगदबनी हाइकी डायरेक्शन सिंग असि पीरबा मतुंगदा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ न ngasi पीरिबा कोर्ट की डायरेक्शन सिंग असि गमरी लेनबा फॉर्मल ऑर्डर सिंग असि अपलोड तौरगनी हाइकी मांगलु सिंगबा बेंच न मणिपुर द थोकलिबा लान गमरी लेनबा पिटिशन सिंग खनरकपदा जस्टिस JV पार्टीवाला अमसुंग जस्टिस मनोज मिश्रा सु यावकी केस सिंग असिगा मरी लेनना सुप्रीम कोर्ट न मांगजोंग न पीखिबा डायरेक्शन की मतुंगिना मणिपुर की DGP मसामक कोर्ट FIR तौखी अतोप पावमना अगस्त 9 की UNC की रैलीदा कुकी इनपी मणिपुर न सौगलकली मे अहुमदगी हुजुक फावद लेप्तना थोरकलिबा मणिपुर की कांगलुप अनिगी लान मरकता यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC ना सिंदुना थासिगी मापनदा पांगथोकनी थौरांग लिबा मियामगी रैलीदा चुराचानपुर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओइरिबा कुकी फुरुप सिंगी एपेक्स बॉडी कुकी इनपी मणिपुर समना किम हाइना खंगरिबा सिगी माइकेदिगी सुमपुंग फाना सौगटकनी हाइरी वाफम सि कुकी इनपी मणिपुर की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जांगहाउलुन हाउकिपना ngasi थोरखिबा मिटै फुरुप पुसु मराल सिबा सेरोल अमदा फोंगदोरकपनी अतोप पावमना मफम मंगा द कुकी मिलिटेंट सिंग खुद थोंगनख्रे बॉम पखाइबा द कुकी मिलिटेंट अमा सिरे क्वाक्ता मिटै पांगल सिंगी युंग साइजिन लोनन लैबा टोंगान टोंगान बे इमुंग अनिदा मियो हुम नोंमिना कापा यावना थांग यामदुन तमथिबा मोंगदा हालंबगी थौदोक थोखिबदा ngairङै द ngasi सु क्वाक्ता वार्ड नंबर 8 अमसुंग तेरा खोंसांग बिगी मफम खरा यावना मुवालंगात गोथोन अमसुंग फोलजांग कुकी खुल सिंगी एरिया दा कुकी जो मिलिटेंट सिंगा मिटै खुलंगाक नेबु खुंजा सिंग अमसुंग स्टेट फोर्स का की मरकता खुद थोंगनख्रे
ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕ ꯄꯨꯡ 3:40 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ PS ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯧꯒꯥꯛꯆꯥꯎ ꯏꯈꯥꯏ PS ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯒꯣꯊꯣꯟꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯁꯣꯛꯄꯟ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2:10 ꯔꯣꯝ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯇꯥ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯒꯣꯊꯣꯜ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯂꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯠ ꯍꯟꯈꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯣꯝ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯐꯝꯃꯛꯇꯗ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯕꯣꯝ ꯃꯆꯦꯠꯅ ꯄꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯃꯊꯥ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯣꯡꯅ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯛ ꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯅꯈꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯎꯅꯈꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯅꯈꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯐꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्टꯅ राहुल गांधी की कन्विक्शन सस्पेंड तौखिबदगी अमु हन्ना MP ओइरे कुमजा 2019 पांथोखिबा पार्लियामेंट मिखलदा कर्नाटका की केरला दा पांथोखिबा पॉलिटिकल रैली अमदा कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधी ना करिगिदमक्ता हुरानबा पुनमक्ना मोदी हारिबा युमनाक्सी लोइनरिबनो हाइरुबगिदमक्ता महाकी मायोक्ता फाइल तौरकपा क्रिमिनल कंप्लेंट पिटिशन अमगी वायलदा सही असगी मार्च थादा गुजरात की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमना सही अनी की फादोक पीखरबा राहुल गांधी की कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट ना सस्पेंड तौखिबदगी अमु हन्ना महाक कांग्रेस की MP ओइरे मसी मतंग ngasimak lok sabha secretariat tagi mahakpo amuhanna MP oire haibigi official oiba serol ama thokre matang sida palhuba yabadi Rahul Gandhi na mahakpu sahi ani gi conviction pi khiba dugi mayokta ahan bada Gujarat ki census court amada appeal torkhibani appeal adu court asina reject torkpadagi amuhanna Gujarat high court ta satkibani matamdu da su mahakpu high court asina mahaki appeal adu reject torkpadagi ikon kon ba pambai oina Supreme Court of India gi thongjin da leplakibani अदुगा थासी की मरीदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पीखिबा जजमेंट अदुंगई कुमजा 2018 दा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमसुंग अतोपसिंगी मथक्ता लोक प्रहारी कौबा पिटिशनर अमना फाइल तौरकपदगी सथगिबा जजमेंट अदुगी परिंगदा पीखिबनी मतम अदुगी जजमेंट ना फोंदोरखिबगी मतुंगिना कनागुंबा MP नत्रगा MLA अमबु कन्विक्शन पीरबसु महाकी कन्विक्शन अदु CRPC की सेक्शन 389 की मखादा अपीलेट कोर्ट अमना सनहंद्रबा लोइनना MP नत्रगा MLA अदु कन्विक्शन पीरे हाइना रिप्रेजेंटेशन ऑफ People's Act 1951 की सेक्शन 8 की सबसेक्शन 1, 2 अमसुंग 3 की मतुंगिना डिस्क्वालीफाई तौरबसु अपीलेट कोर्ट अदुना कन्विक्शन अदु सनहंद्रबदी महाकपु डिस्क्वालीफाई तौबगी ऑर्डर अदु मखाताना सनररोय हाइबो वाफम लैखिबनी पनबयाबदी राहुल गांधी सु सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आइट्स बर्माना सही अनी की फादोक पीखिबो वायल अदु हाना गुजरात की मिनिस्टर ओइरमलगा हौजिकना BJP की MLA ओइरिबा पुनेश मोदी ना पिटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबनी महाकी पिटिशन अदुदा राहुल गांधी बु IPC सेक्शन 499 अमसुंग 500 की मखादा चेराक पीगदबनी हाइरखिबनी अमरोमदा ममांग थागी कुंडगी सथरलिबा पार्लियामेंट की नोंगजुमिफम लोइद्रिगे की मनुंगदा राहुल गांधी बु अमोहन कांग्रेस की लोकसभा की MP ओइना हंजिल हलखिबा सिमाक पुवारीदा लेहोरगदबा तांकाक अमनी महा केरला की वायानाड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी माय पागलखिबनी अतोप पावमना अगस्त 13 दगी क्लास 9 दगी 12 फावबगी स्कूल पुनमक हांगगनी स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ना ngasi thokhiba order amagi matungina thasi gi tara sagol sanumitagi manipur da lediba class 9 dagi 12 phawgi school punamak mahausa gumna class tawba horgani hai order asigi matungina hiram asigi matangda directorate asigi makhada lediba ZEO singna lokhatpham thokpa thabak sing lokhatkadabani hairi adu moinamak hojik relief camp sing hangdoliba school kunipan dadi hairiba order si chanakhiroi haina su makhata na phongdoroli थासी की तरा दिगी महौसा गुमना क्लास हौबदा यावरिदबा स्कूल सिंगदी इम्फाल वेस्ट जोन 1 सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल नीलपद्मा हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट हिंदी सेक्रेटरी स्कूल कांगलातोंबी जोन 4 बिष्णुपुर की ओइना कुंबी हाई स्कूल साइटोन हाई स्कूल KGBV थमलापोकपी NSBAV रेसिडेंशियल लाइंगोबी अमसुंग बिष्णुपुर हायर सेकेंडरी स्कूल नी जिरीबांगी ओइना नेताजी हाई स्कूल बोरो बेकरा हायर सेकेंडरी स्कूल सोतो बेकरा हाई स्कूल कक्चिंगिना सेरो प्रैक्टिकल हाई स्कूल अमसुंग सुगनो हायर सेकेंडरी स्कूल जोन 2 इम्फाल ईस्ट किना वांखई हाई स्कूल मोइरांगपुरेल हाई स्कूल लमलोंग हायर सेकेंडरी स्कूल अमसुंग CC हायर सेकेंडरी स्कूल नी
Chandel gina Y Tingkhang Phai High School, Ukrul gina Mongket Sepu High School, Churachandpur gina Lanba High School, Tuibong High School, NKT High School, Balte Khamja Thang High School, Twining High School ni. Kangpokpi gina Henbung High School, Kaithen Manbi High School, amasung Kamuching High School ni. Atop paumana Assam Rifles Hankro haiduna mafam kya da nupi sing akan ba protest tawkhre. Manipur da thokliba tamthiraba kang masel gi lalakta yonglei melai nai dana state asigi miyam bungak pi sen bibagi muhuta Assam Rifles na kanglup nai ba mong da mit na ba thong sing leptana sathar le habagi charge tawraduna ngasi mafam kya da nupi sing na Manipur da gi Assam Rifles Hankro haiba kholau sing lawraduna akan ba protest sing sathakre. Ngasi kaisam pata gi na tidim lambi gi kwakaidel phawbagi manung da saruk yaduna sathiba maira paibi apun bana sinba khongjang aduda sega lambi thauda babok leikai da Manipur da gi Assam Rifles Hankro haiba kholau lawki lambi gi nakal ma thingjin duna khongjang jangsin ki. Protest as the Saruk Yaki Meira Pai BK Art Santina High, Assam Rifles na, Mitei Hatpa, Mitei Yumai Tava the Yang Dun Lady, Kwatagi Mung Anida, Tumdun Lazabama Masaya on a Mui, Ahum Hatpada Karito Dun Labagi Hanki. Nupising da Assam Rifles na, electric current Hazin ba, Puchei ba, Mog bomb the chemical Haptuna Capsulak ba, Nupising na Turing the cow when yet Patawagi Mayok the Sanction Kipa Kongjangasina, Manipuri Assam Rifles Hankro, Masung State Sigi Lambi Singda, Satpasuyaroi, Haiduna, Lambi Tingin the Kongjang Junction Bani Haki. Loyana Manipuri Governor. Si nupi oirabasu mama magi minungsi chelamdre haina su phongdoki viral oikiba nupi ani khakki matang dadi governor na hangba chatlaga aikoi gi nauriba mahero ani thiba khangdana lerliba sidati kari gi hangdaba no haiki Assam Rifles na mitei nupi singda sek na thomba phubu cheiba amasung net pada sokpa nupi sing yauri hairaduna makhoi gi mathakta kari gi lokhat pham thokpa thabak sing lokhatriba no hangki maramasina Manipur da Assam Rifles leiba sungya yararo haiki Kongjang is the Saruk Yakibi, Kaisam Ongbi, Amitan Hai, Aikoina Indian citizen Ama Oina, Prime Minister da Hanging Livadi, Kuki Nupi Singasi, Mahaki Masama Susing Oibra, Nakal Anigi Yang Lakatabak Tobiu, Maitei Buna Panghata Hatpa, Yumai Thaba, Nupi Singda, Kongpak na Pawakawa, Tiar gas caption duna, Mitei Nupi Singda Landaraga, Tumdun Leba Mapamsa Pawa Kuki Singna Hato Padana, Karigi Assam Rifles ni Yang Dun Lady Bano Haiki. Ariba Togdok Singasi, Aikoina Kakta Ubra, Prime Minister di Udavara, Amadi, Manata Davra Hangladuna, Karigitamak Lokat from Tok Patavak Sing Lokatabano Hanki. Prime Minister Natazilak Assam Rifles Sing Asisu Lotok Pigro, Manipur Gilai the Makoi Kongul Tahan Biraganu, Mitei Nupi Sing the Tiar gas, Pankap the Capsin Ba, Puba Kawa, Amsung Net Patoba, Aduga Kuki Nupi Sing na Ain Kai Batavak Chatavadi, Assam Rifles Namakoi Protection Piduna Lady, Makoi Danakari Maram Gitiar gas sales in Kaptavano, Karigi Pudavano Hanki. Tangiban Pantoi Bigi Community Hall the Suwakat Kongjang Oina Sangsinduna, Saruk Yakiwakaloina, Tanilgi Vice President, Komdram Mangisanan Hai, May Humdagi Torbung the Miti Singi, Yumai Taba Hukibasi, Hojik Power Satarli Basida, Assam Rifles Satariba Tong, Yaning de, Nupiangang Power Kaktan Pusebigi, Matakta, Hu Yawa Spray Power Capsule Haiki. MLA Singnasu Manipur gi miyam kanna bhonadre haiduna makhoi da sahi manga gi thodang sinakibadi Manipur mang taknaba maralaijadraba nupi angang amasung ahal khaktana hatpa amasung hubayana bo oiramle Kuki nupi ani dugidi Prime Minister Narendra Modi amasung Chief Minister N Birena makhau pongna ngang mangami wakat mi pham phawba phamanki adubu thiba khangdana leiriba mahero ani gidi karimata khandre haiki Maramasina MLA Nipuna Matangi election da Saruk Yaralabadi boycott Torgani Haiki. Ngasigi Assam Rifles ki Mayok ta Kongjang Changchin Kiba Mafam Singi Manungda Lukram Leirak ki Nupi Sing Terakaitel Sapam Leirak pot-chei pot-chei Langjing Asoba Loklau Bung Tera Yengkhom Leirak Singjamai Khurai Nandai Bam Leikai Sagolban SC Ward number 7 ki Maira Paibi Singsu Saruk Yaki. Aroy bata Paobilai news reader ki video bi yengbiri pupunama pu khurumzari.